illee dhaabbattu guyyaa jummataati. Baatee akkanaati bara akkanaatiitu hin beekamini malee guyyaan qiyaamaan dhaabbattus guyyaa jummataati. Guyyaan kun guyyaa abbaan keenya Aadamis uumame. Guyyaatti jannata illee seene. Guyyaatti jannata ayes baafamee jechuudha. Fiihi saacatun laa yuwaafiquhaa cabdun muslim. Guyyaa jummataa kana keessa sa'aat akkatanii fi gabrichi muslimaa gabrittiin muslimaa hin qunnamne. Qunnamtee hoo? Hin qunnamtu qunnamtee hoo? Hin qunnamu qunnamee hoo? Waan qunname san yeroo san keessatti waan kadhate rabbiin isaa kennuudha. Badhaasni guyyaa kana. Kanaaf sa'a san rabbi si haa qunnamsiisu. Ammarraa lafaa jirta lafaatiiti rabbi bakkatti si haa qabu. Yaada muraada kee rabbi si haa guutu. Waan ati firraa quban qabnu ta'eerii rabbi si haa kennu. Sadarkaa duniyaa irratti rabbiin ol si haa fuudhu. Beekumsaan kanii fi shallamamte rabbi si haa taasisu, si haa agarsiisu. Sihii yeroo hedduu Qur'aan dhibi. Sihii yeroo hedduu hireen dhibdi. Sihii yeroo hedduu ilmiin dhibdi. Sihii yeroo hedduu duniyaan tunis dhibdee isa mokkoraa turte. Kaarra furmaata argattu rabbi si haa taasisu. Baarakallahu fiikum. Hayyee urji lakkoomsa warri urjii barreeffate kun baleetii teenya tanii fi as keessatti rakkoo jabduutu natti jira naatti dhaamaadhaa jette rabbiin rakkoo san ammatti haa baasu. Rakkoon sun ta'ammatti baatee haa taatu. Yaa rabbi rakkoo san baasi. Rakkoon sun isitti ulfaatte isitti jabaatte malee isitti hin jabaattu. Yaa rabbi rakkoo baleetii teenya qabdee harkaa qabdu san yaa rabbi ammatti naa baasiif. Yaa Allahu yaa Rahmaan yaa Qudduusu yaa Salaam yaa rabbi maqaa kee 99 ja'i. 99 ka Quraana hadiisa keessatti dubbate ja'i. Kaniif beekumsi isaa si qofa biratti hafees ji'i maqaa hedduu qabdu san hin ji'i. Yaa Allah yaa Rahmaan Quraana keetii ja'i. Bismillaahi al-Aadamii Quraana keessa jiru ji'i. Yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi obbaleetii samii keessa. Yaa Rabbi rakkootti jabaattee akka isii waywaatu. Qobatti teessee fi haasawaa jirtu. Qobatti teessee fi yaaddawaa jirtu. Kayfiin haasawaa jirtu san yaa Rabbi ammatti furmaata fidiif. Yaa Rabbi ammatti furmaata fidiif. Akkas obbaleetii deeffattee ilfillee Rabbi naa milkeessu. Isinii aamin jechaa jirullee Rabbiin isin haa milkeessu. Kulli keessanuu waan duraan rakkattanii rakkoo keessa turtaniif furmaata argattan Rabbiin isin haa taasisu. Waan duraan dhabdanii turtan qaama argattan Rabbiin isin haa godhu. Waan duraan cinqamtanii turtan qaamatti furmaata argattan Rabbiin isin haa godhu. Ammaan kana Qur'aanaan isin haa milkeessu. Qur'aanaan isin haa milkeessu. Bara Qur'aanaan milkaa'e Rabbiin isin haa godhu. Qur'aanni miskinummaa keessaa si haa baasu. Qur'aanni dhibee keessaa si haa baasu. Lakkaati Qur'aana jaallaltuun iji teessi haa fayyadu. Qaamni keessi haa fayyadu. Qaamni keessi haa fayyadu. Qalbiin teessi haa fayyadu. Lakkaati Qur'aana irratti hanqaraatu. Qaama qalbiin teessi haa fayyadu. Duniyaan teeta alaatii fi tamanaallee wal si haa taatu. Xiqqoo daleetee waa guddoo argachuu hireete Rabbi haa godhu. Baarakallahu fiikum. Wema furii maqaa bareedaa hundaatu jira. Hayyeeme furmaata hunda keessanuu Rabbiin isin irraa haa jaalatu. Amma Qur'aanni illee si haa laafu. Kulli waan silaati deeffatu barbaaddu tasilaa isiin hanqina sitti ta'u. Taatilleen hanqina ta'uu isii beektu. Ka Rabbiilleen subhaana wa ta'ala hanqina ta'uu isii beeku. Kulli isiitu Rabbi si haa taasisu. Amma furmaata Rabbi sitti haa fidu. Furmaata waaraan Rabbi irraa si haa dhufu. Kaati ittiin gammaddu Rabbi si haa agarsiisu. Yaada muraanni kee guutame Rabbi haa taasisu. Rabbiin isin irraa jaalatu baarakallahu fiikum. Ta'ii Rabbiitiin si haa taasisu. Harkaduu Rabbiitiin si haa argachiisu. Harkaduu Rabbii haa jabeessu. Rabbiitiin umurii si haa dheeressu. Khayrii hojjedhu Rabbiitiin Rabbi si haa laaffisu baarakallahu fiikum. Ayyaa bareedii xiyya qaalii lakkoomsa 10. Yaada muraanni kee haa qabu. Sittiin xiqqeessinee balloo Rabbi sitti haa kennu. Bitaa mirgatti sirraa haa bal'isu. Duraa duubatti sirraa haa bal'isu. Yaada muraada Rabbi si haa guutu baarakallahu fiikum. Ayyee kaan harka baafte. Lakkoomsa meeqa? Balijee fi fuwai waataa jiru waan ta'eef. Kanaaf waluma keessa waa barbaaduuf dhufnee gara Rabbiiti. Walitti deebinee as keessaa gabricha Rabbiin isarraan hafne tokko gabrittii Rabbiin isarraan hafne tokko waliin Rabbii keenya kadhannee sababaa kanaan akkanii fi salaata jamaa'aa walitti dhufuu keessatti khayriin argamu san asitti illee walitti dhufnee khayriin argamuu hin oolu waan jechuuf qajeellaa bakka tana jirra hundi keenyaa aadaa muraada keessa Rabbiin isin haa guutu. Ustaad Abu Ubaydaan illee nanaa dhufu bakka nagaan dhuftan isiniin jechaa. Egaa ustaadni dhufe akka walii galatti isaanis isaanitti deeffattanii guyyaan irraan tanaa guyyaa Jummaati namuu waan garagaraatiif gara masgidatti deemna waan ta'eef saniif Rabbiin isin irraa jaalatu kanii fi keessaan du'aa inaa godhi jetteellee Rabbiin du'aa itee Rabbi si haa qeebalu. Ta duraan na biraa qabdullee Rabbiin kee kasirraa qeebalee yeroo gabaabdutti ati gammaddu Rabbi hireete Rabbi haa godhu. Kasilaate harka baaftee harka sirraan fuudhinillee Rabbiin kee subhaanahu wa ta'aalaa sirraa haa fuudhu. Wallaahi bismillaahi irrahmaani irrahiim. Yaa Rabbi kulli
nama mana kana keessa seenee ka amma dhaga'u kan aammiin jechaa jiruu fi kaniif aammiin jechuun isaaf hin mijatin ka sagalee ofirraa gad deebisee sababaa dalagaatiif jecha ka silaa qalbiin isaas jirtu hedduu kaniif sumayyoota bilaaloota ustaadoota ka haalli amma yeroo tana hin mijatiniif illee kaniif edaas bulellee ka yeroo hundaa si gad hin baanellee kulli isaaniitu yaa rabbi milkii isaanii ta'u walitti dhaabbattu yaa rabbi godhiif yaa rabbi xiqqoo dalaganii waa guddoo argatu hiree isaanii yaa rabbi taasisi ta duraan isinitti jabaatteilleen isin haa laaftu ta isinirraa fagatte isinitti haa qaloytu harka harkatti isin haa taatu wanni silaati duraan qalbii irraa cabaa turteilleen ta duraan ati qalbii cabxee dhiisi silaahuu waanaan taatu jetteilleen rabbiin siif taasisa rabbiin si taasisa ati toobuma gara rabbii deebi wayita ga'u toobaa gara rabbii deebite amma dilii teetirraa tanii fi dhookottuu mul'atturraa xiqqoo fi guddoo isiirraa gara rabbii toobaa deebinaan rabbiin suma milkeessa maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'ala fatuubuu ila Allaahi jamiica أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إذن ونيت أسلفت ملكي برباد توبا غير ربي ديبي أيام من توت ويتيسن توبا غير ربي ديبتن ملكاون كيسن حقيقة إذن مثل الملكاو ما تبرباجس توبا دي ليتي تكو قدرة تبيتو تنبين الراتي غافا غير ربي خيتي ديبتي ربين كيسي ديسي سيديسي قفامت ربي سميل كيسا ديلي قفا سيديسو سونتان ربي سميل كيسا وانا تخرر فتي يا دام مرادك الرانسيغا yaa nama harka baasaa jirtu harka keetillee arkuu dhabeeti miti rabbi si haa argu tasa keessatti hafteellee rabbi sirraa haa dhammaan tana quuqaa fi rabbi sirraa buqqaasu isiniin jecha anis asumaan gabaabsee gara ustaada kiyya kabajamaa fi gaarii ustaada Abu Ubeydaa isin dabarsa isaanii waliin turtii gaarii isiniin xiqqoo fi karaa sun karaa deemuun gattaa'ee tuma isinii nasihaa fi daawwaallee taatu anilleen du'aa naa godhaa jechumaaf baarakallahu fiikum namni hundinuu haa jamaadha xiqqaattuus guddattu Usman gara Ustaz Abu Ubaidah isin dabarsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا رسول رب العالمين. أما بعد، نساء ورجالا صغيرا وكبيرا كلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى ربي نسن أولشي اسم بلشي تأتي وياك أنا سنجهي وياك من جنة كيس الليني جرا دنيا بيشت ربي نورانا بسني ورا أشت اللي ترجع ربي ما تاسسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه أكثر فدعائي وان سنكرت وان كان الدين تكون تشيكو ربي نفاكي بدو kanaaf du'aayi barbaachisaadha. Akkasuma namni osuma taa'uu sa'atii hedduu lafatti fixu sa'atiin hedduu osoo inni zikriin goone osoo inni quraana hin qaraane lakkoofsota qoran jira. sa'atiin hedduu isa bira taru baay'ee nama ulfaata. Kanaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ceemaa irraa maganfata. Abboomee ceemaa tanarraa maganfanne Allahumma inna na'uuzu bika min al-kasal wa suu'il kibar jechuma kana lamaan osoo tafsiira isaa sa'aatiin nu dinquu baatee namni baay'ee ta'uu baatee akka nama addaan bahutti ibsanii jecha ajaa'ibaati. Wanti egaa jecha kana lamaanii ulfaatu hin jiru. Mee amma sa'aatii meeqa akkanuma ceemite qaama kee kan haxaxxe si buusee kawata kan dalayne yeroo boqonnaa wayii akkam fixa osumaan arginsi jalaan dhumattu. Ceemaa jechuun beeytanii miti akkanumaan of jibbu qaama ofii kana jibbanan. Abboo ka'ii salaati abboomee xiqqoo achi ofee salaata. Salaan hin geenneeyyu salaan seenee daqiiqaa muraasaan akkanumatti taa'ee ceema. Kanarraa rabbitti maganfata rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Itti aansee suu'a kibaraa mee jecha kana waliin haa laallu. Jechi afaan keessatti xiqqaata malee keessi isaatitti yoo laalanii jedhan waan akkaan guddaati du'aayiidhaan. Kanaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam Allahumma a'uudhu bika min al-kasali wa suu'il kibar. Ceemaa waan jennu sa'aatii guddaa bareetti fixu ibaadaa rabbii dagatu uf wallaaluu irra
dagatu irraa yaa rabbi ansitti maganfadhaa jedha. Akkasuma dullummaa irraa sitti maganfadhaa jedha. Huwa min ad'iyyati nabawiyya التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها ومعناه عميق وجميل. معنى نسال لك هسه قد فقات هذا دعاء كم بريد دوتي اللهم غافتيتو يا الله جتشورا نداء ودعاء إلى الله تعالى. يا مثال يا الله جتشونكن اللهم جتشونكن يا ربي جراجرت يا ربي يتيتو كنا ودعاء إلى الله قال ربي للبتو كيت أعوذ بك غافة جد ألجأ إليك وأطلب الحماية منك يا ربي قم كيدبا ست إركدا نبرباد أما اللي تيكا كي بربادا Sodaa rabbiitii. يا ربي نتيسي أكنا ذكري قلقلا فقنا كيست جيتش باقي كيسا جيتش ملما كنين سولال ساعة النفيت قافة تكنا التال كان يقول يا ربي للبد والله ربي نمان دقاتو ربي دقوني وصفمو سيتو ربي دقات مالي ربي دقوني وصفمو دقو جتشون ناكسات هرقنا ربي نجينا هرقنا نقبو أتي ربي إفتينان ربي سيديسا مالي كسالة جتشون من التساقل عن الطاعات والأمل الصالح نما ألفاتو طاعات ددان دلقا غارين دلقو إما بيلما إني يروكمو أبو قرأ إما قرانا إن شاء الله ميدو أيقونا أبو ديمي صلاة ميدو أيقونا إن شاء الله صلاة جمع رام جمعة جمع أكنا جرا فيما إني نما ألفاتو جتشا ما نما باياتو ومن دو في الهمة أما اللي يعني نما لافاتو نشاطا ربو كنرا مقام فتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسم عمري كيستي بك قدنا قافة جد وقد فقدت فيها قويا عمري ججبا درق قمة فتة أقل سادمت جسمين سلافة نومرت أزات هاتفو وجول لما نترقت قدباتي أول سيديبستي سيدربو ميا كم قوتو يوكا وجول لسانون قبدو بلاشو مچمت أكا فيتي تاتا كنرا مقام فتون برباچي سوري من قدو يو أما قباسا أما قلنا دي بسينجت يو أما تي أما بشان رارئيتي أموما نتي قريت يو أتو إفتي فيه تلاك أدويت يو أتو أدباس تلقينا دي بسينجت سمون فلان أبو راي سمون سانيس ودرانيس ورجنال اللي ديمي جرا روحي مان كيسان ديميني في مالي من قدو ما نترفيت كاه من قدو ما سيدو فيجري وان كايتم بيتو نمني مو ماتين كي غندي كي مرتي سجال رفت أنا رسول